Et voilà, donc, un oral Arma del Paris, surf juste un chou de l'Riyad Aknilak, Marie Wahdi, des fois. Donc, un oral Arma Farhat Mahni, qui est bien sûr président de la Navade, non, le gouvernement kabyle provisoire, assigné Roazoul. Voilà, donc, Farhat Irli. إدزين 50 إسقاسن أفسميت زوري ناث بيت مورتن الجزائر تيموننت يعني سيون ووالس نا سيوتن توتسرا 50 إسقاسن ثورا قعدان نغدي زين أفوزاروغن تمورت أمش إديس فايدي وجدود الجزائري إذا تيموننت تاقين أم كيد الحات مورت 50 إسقاسن أما سي ثمان تسارتيت أما سي ثمان يدرس نا سي ثمان تويتات كيتش أم كتسواليض 50 إسقاسناكي إدل حاتمور. ولاش يجدود الجزائريين، لن يجدود الجزائريين، لن يغرفان الجزائريين. جالسين إلا وغرفة قبيلية. بلاكن كينين غزرف هاد المسلايا عفاين عنا غرفة قبيلية. ياك تمور فينا قبيليين، تمور في قبيليف ماشيد غف تمناضين النظام إلا الجزائر ناغي غرفان النظام. هي اليوان يسعى نزرف هذا دينين دا شي تمغليس هذا دينين دا شو يتسفين إمي يحوس نيسياو دقوين يعني أغرف قبيلية ياك تنط تمور تقبيليف 50 يسقسن ديكين كات زويد من الحيف زويد المحياف زويد التواغيف وزويد إذا من زويد العذاب زويد من الموت كربوز ميت الزفسة زران ذا شو يدبون الاستقلال في مننة الجزائر ننوى ماذا داوية سيل اللين زيسا ياك ذا الخير هي لمدان ثقران سبويد جهنم سيمس اسمو الثقليليف ياك ظهر ثقليل توكسنا سوسلايف يتوكسنا يسم توكسنا إزرفان توكسنا سوزر زبل سيدينيوم خربيني الهان يتوكسا يعني الغدا الدنيا 50 سكوسنا يا نكون يوم يركض وذابو مدزايريوم سيس من تعرف تيمسلمت سيس من ذرغت سيس محياف غير وانذوا يعني في غدا الدنيا وقدر ديسلون لا إمغارن لا تمغارين المعركة لكن لنا قديد ديسفايدين ذي تيموننت لن تمناضين ودن سفايدية ذي تيموننت تاقي يوم بارتيكولين على ضغط موت القوي ودي غير اللي تمناضين ديسفايدين نيرد بالليل سمور التقليليف تشين وديسفايدين لا ما لن ندير دي كلمة وكنا دينين سفايدين سيكران أدرحنا في دينين كي ديفرا كنت ديني وسيغال زرتش هاد المسلايا سيسم بياض عبدالله سيسم نونافاض سيسم نتموت تقليليف Emmanuel Afonavad, nerf donc votre gouvernement, un avad Akvaili, des trozi en 50 سقواسن أزجن تمضين أزجن القرن دا سلوي نغدا نغداف نغدا سارتي نغدا سارداسي tout simplement تمور ثاقي نعوان كينس 50 سقواسن ولاش وين دينلان ذاك غلطة أذب دلاغ تيكلي دا شو دواليك أفقا داكيس الحان ثموت طفنت في الدرعة وستسالح مرنا في الدرعة اي جوستومون الوكين كات الوكينين تساقيد عقلية لسن تساقيني كات يتهمو سنين زوان إذا بريد دبوين ورطفنا لهم أدابو ستوكدوس إيوكن لسفرين ستوكدوس أتفضلوا يلسن لما كان تضران
مبارك كنت ضراني القذافي وما كنا على فوارغون بشار الاسد. داكي ما تبغى تغادض ارواضو غادي صودون ما نزمر نسمي ضون تليلي دي الموين اوريون اكسيغلان سواطاس نيسروين ايرماغن نو اسنارافن ورمي غالب اللي مسين سوك ليبيا وسنت دي الموين اوريون. Non, non, au-delà de le Moyen-Orient, mais Massor, après, bien sûr, la Tunisie, le Maroc. Les Falcans, les Falcans au Gafa, voilà. L'Afrique du Nord. Et tu me notes que les Adoyagay des sauts algériens? Ils sont des Algériens médiévales. Mais, c'est-à-dire, il y avait quand même quelques rassemblements. Il y avait Atas Tmsbani, Dilan, mais je suis Khsint ou Devan Terek Nilak. On n'était pas bien organisé. Tous les samedis, il y avait de. Alors peut-être il faut revoir la stratégie. من غرض يا راديو جزمر في المدينة كانت لما نولد بحال القبايل يذكرن يثكلت النظام يبقى كان القبايلين يذكرن مازال الشك يلان غير جزائريين غافي قبايليين دون يدرن إني جبدنا كيما نسن يمكن جبدنا تحت نسن يمكن حاشي قبايليين راه يقبل نفلوس غافي يعاون يكون يمكات يمكن المحلي ثمورثني قبايليين ثمورث قبايلي تلاي وثن توتراني ضنا اي كيستيون يالتي كلت ادنيني الجزائر تير مزيت نو جون اشكو 50 سكواسن سكواسميت زوري نتبويتي موننت امديا تمورت الاسترالي تبويتي اللي نس وتكس ديما نس تمورت الانجليز ديك سكواس 86 انا ذا كان نزمر نولي انا ورتي وضا ساكي المزيان الجزائريين تيرغانسن لو غاف سي d'aller en Australie et par contre c'est le contraire pour les Australiens. Ils rêvent pas d'aller dans ces pays-là. وفيه مارس قتيني وكاين شي 50 سكواسن عرفتي مون الجزائر يدحلن سموت القبايلي فبعدا خاطر 4 3 غاف 4 بودي يموتن لان دي قبايليين ما قلنا تسرقوا نروح حنا رسمونا النظام اشي متبوطين غاف بوتفليقه تسربعتيس اشي متبوطين غاف تيتشومار حاشا تمور قبايليس يقفغان سوزوس يقفغان تيليو يقفغان تدو فريد النظام ما تدو زوين مقارن امازال اثران يعني الموند اوكسيدونتال. Et les dernières élections à Farhat, il n'y a pas eu beaucoup de votants, justement en Kabylie. سمور سني قبايليين غورس 15 سكوسنا محسوب وورس دي سفرانين ولا شوي دي تبوطيين حلاويد ميقا حتسم الحالة الفوطين هذا يسردسن يمثلتيين ياك لي فونكسيونير ولا يخدمون غير الحكومه ولا خبزيست سي صح؟ الا ويدي تحت سمن خاطر ماذا قلنا ورحنا للبوطين اسنسيفكين غير منسن هكا مالا نولي تلحد 50 سكواسن أيضا على حسابك سروي ونافاض العضيد أيضا تزمر أترنوا تكمل أتيدير 50 سكواس النظام. كذا تبغى أسن تزور الثمرة السكينة. Non, non, c'est une question que tu me poses. أولي تاود وأيضا سواء وضرغران إداريا أضبرن قرينسن ثمورث قبيليا تفكسد وكنا دسوك سيمانيس غير وشارن الحكومة مسبطلين الجزائري ثمورث قبيليا تثبوت دمدانا مقران أمدان يفهمن أمدان يغران أمدان يسمن يوكن أدرف ديمانيس سيمانيس.
50 ans après, est-ce que, elle a savé, toujours la Navarre, est-ce que la réconciliation est possible avec la France? Parce que même Waliya Sagi Irli, la Russie, le Japon, la Chine, le Portugal, les États-Unis d'Amérique, l'Afrique du Sud, l'Inde, l'Indonésie ont participé aux festivités du cinquantenaire. Il manque quand même la France. فرنسا ماشي تسالفنا تمور في القبايل اسمي قلا قد تسمى فرنسا سنوغيت اسمي تفرا الكيران تفرا قال تمور في قبايليس ياكل فرنسا تفرا قال قبايليا ياكل روميين ويلي بغان هذا ربي شحانيا ذا سون سيس بن شحانيا كينيكات هذا السماسن يقبايلي ايا كينيكات ويتوقف لا النتيجة دابريل بن عبان من نروح ذي يناير الوخام غلناو فرنسا لاسومبلي ناسيونال عندها إذن بلي أمس فهم قال ثمور تقبايليس ياكل فرنسا إلا قد يلي مقار ودي يلي ذوين المقدرة غير سيني غرفان غرفة قبايلي ذو غرف رومي. Et quelle a été la réaction justement des politiques, des députés à l'Assemblée nationale, la Navarre, le gouvernement provisoire, cette région, cette Kabylie? الناس قبل دي يسمع في كناغ دوزم العالم إمين الصراحة بن يسمع في كناغ دخام عندنا نجمع إوكن أدني ما ينبغى ولا نسكتم تمورتنا قبيليا غير لاسومبلي ناسيونال فرنسا. مي لو كان تمورت فرنسا يعني ثنوا اتفكازل يوارف اقبايلي لو كان سي فريمون با une poudre aux yeux si je peux appeler ça نضرب برشلون يعني تزمر تخدم يعني ومن سميت une pression sur ce pouvoir خارصم يوكن هذه اللي دي بورا يوكن اما نافار اما دي شافرن هذه دي تسع دي تلويت دي تمورت القبايل جو بونس كو تيموري جيتي مقرانين زمرنت إمي أنت مسلاي في زرفان بومدان أنت مسلاي إلاق أديلي ونشتاقي فوالا كوا كل ساعة وساس المقسيس parce que ce mail-là, moi je pense que France, dans l'Allemagne, dans l'Église, il y a un peu d'hypocrisie quand même, parce que il y avait un projet d'autonomie, il y a le gouvernement provisoire kabyle, et en 2001, il y a eu tout ça. Je pense qu'il y a un silence. Un silence et on n'avance pas. Je pense qu'on n'avance pas. Voilà. Je sais pas si... أمريكان ونسدو يلا غرزات اللي نستوضر غارو نافار أمريكان ونسدو يلا غرزات اللي غود نستوضر غارو زرف بفران جيمالنا c'est-à-dire le droit à l'autodétermination du peuple kabyle. الأمر ونسدو يلا غرزات اللي نقيم دي تواغي سنين جوج آلاف ويون دي جوج آلاف يون عاد ودع ديرنا لاطاس خاطر ولاش انا فاضا قبايلي وعضيل دي يقسني الساقي لا وسيلي فيكلي غرزات لا إمي نكشم ماريكان نكشم سيمورا لوروب قبل نديسنا وزويد دي فكان وزن يسفرحن وتكند أوال انتقمات زوين تمغلي الفامة إذ كان مازال الخير الزات أما كان ذي الفكية تتبوس العقليس تدرد أمريكان تدرد تستمورا ثارزمورا l'Israël تمورت l'Israël alors dans quel cadre, quelle stratégie تموت قبيليا انا فاض قبيليا دون الكسن يوكن
ثمور قبايلي سكد وغرف قبايلي هذا ساوني السم قال الجناس كربون دا نروح نوث يوكل نسفهم ويدي غادي فكان تمزوص ذا شو اشحال مقار هو عرف قبايلي اشحال مقرف ثمورتني قبايليا وشحال وخلالا يسين يوم ديالي ذا غرف سلك ماليس ثايو تامور قال الجناس دا وقد اول ما عندنا نبغو نروح اخطار اغرف ويسعين راه انا باغي ما كيمانيس عوانيك كيمانيس زوين ارايلين دو زاكلو نونافاض اغراني ام نكوني ويدي غي حكمن ماشيد ماشي نكوني نفرنان ويرنا وراه دارنا راه تسليسنا وراه شينا راه ورثنسينا راه غير تاوين ويدي خدعاني غير انا ايوا كنا نتسبدل مقالنا مشى ماشي دويدي نشي يعني كوني ويدي فين تشكل ويدي فين فوطين ويدي نفرن يوكن الضبرن هذا فو الجزائري هذا فو أغراني غاف تمورني قبايليين هذا فو أعداو تمور قبايليس. Alors, quel a été le retour à l'Arsavik suite justement à cette visite alors, peut-être à des retours. مازال الخير بزاف هذا الكل أين عنان لا دبلوماسي ماشي داين يتوحكون ديال القهاوي النار ذيك بردان هي الحاجة ساعة السريدس هي الحاجة هي التغوسة ساعة الوقتيس يوكل تيديني بنادم يوكل اتيوالي بنادم يونواس هادي حضار هادي اسواس اندام يليون هادي زار ذا شو اي دور التجرة نظام ذي كوين عنان انا فضا قبيلي. Alors, une question pour toi, Farhat, chez Toulouse, notre ami Fadila. Est-ce qu'il y a des similarités avec le GPRA de Farhat Abbas? C'est exactement presque la même démarche, avec cette différence près que nous n'avons pas pris les armes pour pouvoir constituer un gouvernement provisoire. Dans tous les cas, il faut savoir une chose. Pour tous ceux qui disent que personne n'a mandaté tel ou tel pour faire un gouvernement provisoire, un peuple qui a la latitude de choisir son gouvernement n'a pas besoin d'un gouvernement provisoire. Il élit son gouvernement. C'est un peuple empêché qui n'a pas la souveraineté sur son destin, sur la maîtrise de son destin, qui a recours à la formation du gouvernement provisoire. Et la Kabylie est dans ce cas-là, et elle cherche, à travers la NAVAD, à se doter d'institutions et d'une reconnaissance étatique internationale. Je rappelle quand même, vous-même, vous êtes fils d'un shahid, Affaire Marbi. Oui. Il y a quand même cette région, Vavach, quand même qui a libéré ce pays, et à travers votre père, c'est des milliers et des milliers de Kabyles qui ont libéré ce pays. Donc, des centaines de milliers. Voilà, on peut quand même leur dire un petit mot aujourd'hui. Je l'ai dit plusieurs fois, ceux qui sont morts ont fait leur devoir. Ils se sont battus pour un idéal tout à fait digne et très noble en soi. Si le résultat d'après l'indépendance, parce que leur combat se limitait à l'indépendance de l'Algérie, et ce résultat-là, ils l'ont obtenu avec honneur et avec les sacrifices que l'on connaît, et gloire à tous ceux qui sont tombés pour la liberté de ce pays. Malheureusement, ce qui s'en est suivi après, c'est exactement un nouveau colonialisme qui s'est installé
après le colonialisme étranger français, il y a eu un colonialisme interne qui s'est installé. Et notre combat, aujourd'hui, pour la Kabylie, continue le combat de nos deux